Yes, inshuti bakunzi ba Ibendera TV nongeye kubasuhuza kandi bifurize kugira igitondo cyiza. Ikaze kuri mwese rero uyu munsi turi kuwa mbere ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. Reka nizere ko mwasoje ukwezi kwa 11 neza kandi muri amahoro. Nizere kandi ko mwatangiye ku kwezi kwa 12 mumeze neza. Ninjiye muri studio rero n'amakuru yo muri rukerera tugiye kwitsa no kwibandaho n'amakuru kandi yaraza kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu mujyi wa Uvira Wazalendo zagabye ibitero kuri FARDC, umwuka wo gusubiranamo urakomeje. Abangango bakaba abagamije kandi bagambiriye kwihorera. Turaza kunyarukira turebere hamwe uko ibintu biramutse muri iki gitondo. Muri Mwenga tayari naho ni muri Kivu y'Amajyepfo ndakubwira ko Koloneli w'u Burundi yarasiwe Warungu, araswa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kugeza ubu tuvugana M23 ikomeje guha isomo abarundi batazibagirwa na gatoya. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri Uvira indani imirwano yongeye kubura ku misozi ya Mugaja na Kigoma. Turaza kunyarukirayo turebera hamwe uko ibi bintu bimeze kugeza magingo ya ngaya muri teritwari ya Mwenga. Kandi ndaza kukubwira ko FARDC irimo kuvuga ko M23 yagerageje kwambuka imisozi ya Kitumba na Kakenge. Ibi nabyo turaza kurebera hamwe uko byifashe. Mu Minembwe drone za FARDC zongeye kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi batwirwaneho ku umusozi wa Kahwera na Kivomo. Turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe magingo ya ngaya. Turaza no kunyarukira muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko imirwano yongeye kuramuka hagati ya Wazalendo na M23 ku musozi wa Burungu na Kivuye. Ngibyo ibyo tugiye gusangira mu makuru yo muri iki gitondo. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV nongere mbifurize ikaze, mbifurize kugira ibihe byiza kandi nizere ko mwagize ijoro ryiza. Aho muherereye mumeze mute? Reka ambabwire ngo mukomeze kugubwa neza. Hanyuma kandi ene bamaze kugera hano unyemerere unkorere like, niba uri ubwa mbere ugeze hano unyemerere unkorere subscribe. Hanyuma ubundi amakuru tujye tubana 5 kuri 5 mugiye ukora subscribe kandi uke no gukora kuri akantu kameze nk'inzogera ni signe de notification kugira ngo utamakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nitwa Mukada ari ku Ibendera TV, ni munyemerere ibintu tubigenze gutya ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka munyemerere nongere mbahe ikaze rero muri aya makuru ku buryo burambuye. N'amakuru yo kuri uyu wa mbere n'amakuru abanziriza y'uko kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. Muri iki gitondo rero mu mujyi wa Uvira Wazalendo babyutse bagaba ibitero ku barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Abarwanyi ba Wazalendo ngo barashaka kwihorera ni nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kimaze iminsi kirasa kuri abarwanyi ba Wazalendo. No ku munsi w'ejo twabwiye inkuru y'uko ibirindiro bya aba Wazalendo byagabweho ibitero n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu ngubu rero umwuka wongeye kuramuka umeze nabi. Aba Wazalendo bongeye kubyuka bahangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Uko gusubiranamo rero hagati y'aba bombi ko bakaba kwateje impagarara
nyuma yuko abangaba bari basanzwe bafatanyiriza hamwe kurwanya abarwanyi ba Abintare za Sarambwe. Ubu rero umwuka ukomeje kuba mubi hagati yabo, bakaba bongeye gusubiranamo. Amakuru aturuka hangara avuga ko ku isaha 10 zo muri iki gitondo aribwo abawazarendo beguye ibikoresho bagatangira kurasa ku barwanyi ba FARDC aha muri uyu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu abaherereye ahangaha baratubwira yuko n'ubundi imirwano ikomeje, bakaba bakomeje bongeye gutsakiranya hagati y'imirwano hagati yabo bombi. Ubu rero urugamba rukaba rwamaze kuba urugamba, imiriro ikaba yongeye kwatswa hagati y'izi impande zombi. Biravuga yuko wazarendo bashobora kuza akwisanga babaye aduyi wa FARDC, bikaza rero kurangira bangaba aba adahuje. Andi makuru akavuga yuko byanze bikunze mu gihe umwuka wakomeza kuba mubi hagati ya wazarendo na FARDC, byashoboka yuko abarwanyi ba wazarendo bashobora gufata icyemezo cyo kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23. Reka twerekeze muri Mwenga tubabwire ko umukoroneri w'u Burundi yarasiwe Warungu, ni mu gihe barwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje guha isomo rikomeye cyane abarundi batazibagirwa. Biravuga yuko umukoroneri wo mu ngabo z'u Burundi yarasiwe Mwenga, ni nyuma yuko ngo yaramaze iminsi ari mu bice bitandukanye muri Mwenga, nyuma yuko ku munsi w'ejo bundi abarwanyi b'Intare za Sarambwe bigaruriraga ibice bitandukanye aha muri Mwenga. Kugeza ubu ngubu rero abasirikare b'u Burundi bamwe ngo bararashwe, abandi barahunga. Abahunze rero harimo ngo abagiye bahungira mu nzu zitandukanye. Uyu nguyu rero nawe akaba yaje kuvumburwa, akaba ngo yarari mu ishyamba, nyuma yuko abarwanyi b'Intare za Sarambwe bakoze ambushi bakagota ishyamba bakaza kuhavana abasirikare b'u Burundi babarirwa muri 12. Aba bagera kuri 12 rero makuru aravuga yuko harimo n'ipeti ya koroneri, ndetse akaba yafatanwe na amaeskoti ye, akaba rero baje kurasirwa ahangaha nyuma yuko n'ubundi bisangaga muri iyi ambushi. Ngibyo rero ibyo nakubwira muri Mwenga, mubwire ko amakuru akomeje kugenda agaruka muri Mwenga, bugakaba abarwanyi b'Intare za Sarambwe bakomeje kugenda bahangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yo ku mugoroba twabwiye yuko abacanshuro nabo bamaze kumanuka kwishora muri uru rugamba, dore ko ngo abonye yuko abarwanyi ba FARDC na wazarendo bakomeje gutsindwa, igisirikare cy'u Burundi nacyo kikaba kirimo kudondosha, ariko bikaba bikomeje kunanirana. Abacanshuro rero tayari ngo abamaze kumanuka ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo mu mirwano ikomeye cyane. Bakaba rero bavuga yuko n'ubundi ibingibi ngo bikomeje kugenda bituma urugamba ruba urugamba, ndetse urugamba ruba imberenge ahangaha muri Mwenga. Reka twerekeze muri Uvira, mbabwire ko imirwano yongeye kubura ku musozi wa Mugaja na Kigoma. Imirwano yongeye kwaduka misozi ya Mugaja, Kigoma na Kidote, ni muri Uvira, aho ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarundi ndetse n'abazarendo bongeye guhanganira n'abarwanyi b'Intare za Sarambwe muri ibi bice. Abaturage bo mu misozi ya Runingu na Bijombo bavuga ko bumvise amasasu menshi kuva mu rukerera, bamwe bakaba bavuga ko ngo byaje gutuma bamwe mu baturage bahunga bakarekeza mu gace ka Sange no ku mupaka wa Gatumba. Kugeza ubu ngubu umwe mu baturage yageze ati ibisasu byari byinshi cyane ahangaha muri ibi bice, akagira ati twavuye mu ngo zacu duhungira hafi mu kibaya cya Kiriba. Makuru turukangara avuga yuko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bongeye gushoza intambara, bavuga ngo bagabaga ibitero ku barwanyi
umutwe wa M23 nabo bakaza kwihagararaho mu gusubiza inyuma ibi ibitero. Reka twerekeze nanone muri Mwenga mubwire ko FARDC bari kuvuga ko M23 yagerageje kwambuka imisozi ya Kitumba na Kakenge. Aha muri Mwenga imirwano ikomeje kuvugwa hanga n'ubundi ntago icogora. Ubu rero biravugwa ko abarwanyi b'Intare za Sarambwe tayari bamaze kwinjira mu misozi ya Kitumba, Kakenge na Muramba ni nyuma y'iminsi mike hari ituze muri ibi bice. Amakuru aravuga ko abarwanyi b'Intare za Sarambwe bagerageje kwinjira mu misozi ya Kakenge bava mu muhanda ujya Kasika, bituma FARDC igira ubwoba bukomeye cyane ndetse ikaba irimo gutabaza. Abaturage bo ku musozi wa Kikuyu barimo guhunga berekeza Irugushwa no misozi ya Misisi, cyane nyuma yo kubona indege za drone zo ku mpande zombi zongeye kuzanwa muri ibi bice, zikaba rero ziteje impungenge zikomeye cyane muri ibi bice. Reka kandi tunerekeze Minembwe mbabwire ko drone za FARDC zateye ibirindiro bya drone za FARDC zateye mu birindiro bya Twirwaneho ni mu misozi ya Kahwera na Kivumo. Mu misozi miremire yo muri Ho Plateau ya Minembwe, ingabo za FARDC zakoze ibitero bifashishije indege za drone ku birindiro bya M23 na Twirwaneho ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibitero byibanze ku misozi ya Kahwera, Kivumu, Kahuna hafi y'ahitwa Kizinga. Abaturage baravuga ko indege zatangiye kugaragara mu gitondo cyo kuri uyu munsi, zikaba ngo ziri kohereza ibisasu zigamije gusenya ibirindiro by'abarwanyi batwirwaneho. Abatuye mu misozi ya Mikenke, Karingi na Mubindi barimo guhungira mu kibaya cya Busimanyaka ya kabiri. Umuyobozi muri sosiyete sivile uherereye angaha yamaganye ibi bitera, avuga yuko ari ibisasu bifatwa nk'ibya kirimbuzi n'ubundi ngo bikomeje gutuma abaturage bahunga kandi bakabura amahoro yabo n'ituze. Katwerekeze muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ubwo babwiriye ko mu kanya turi bugaruke tugana ku musozo w'aya makuru. Muri teritwari ya Masisi imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya Wazalendo na M23 ni misozi ya Burungu na akivuye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Masisi kugeza ubu ngubu ndakubwira yuko ibintu byongeye kuzamba. Imirwano yongeye kuramuka hagati ya M23 na Wazalendo ndetse na FARDC ni mu bice bya Burungu, Kivuye, Mweso, Masiza no mu misozi ya Abishusha. Abaturage baherereye ahangaha baravuga ko imirwano yatangiye ahangaha mu rukerera rwo muri iki gitondo. Bakaba bavuga rero ko humvikanye ibisasu biremereye muri iki gitondo, mu gihe FARDC na Wazalendo bageragezaga gusunika n'undi bajya ku gasozi ka Kibarizo, ariko abarwanyi b'Intare za Sarambwe bakaza kubabera imbogamizi. Abaturage benshi bo mu bice bya Bukama na Katsiru bari mu nzira abahunga aho barimo kwerekeza mu bice bitandukanye nka za Kicanga n'ahandi. Kugeza ubu rero ahangaha situwasiyo ikaba ikomeje kuzamuka ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko n'ubundi impande zombi zikomeje kuritsira ndetse zihangana ku bwinshi no kuri decision ikomeye cyane.
Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere mbashimire cyane nongere mbaye ikaze muri uko kwezi gushya kwa 12 abo tubana mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV ndabashimiye cyane uburyo kimwabanye natwe mu bihe bitandukanye cyane cyane abadimini bacu harimo witwa Francis harimo na Valensi na Adonasie n'abandi mwese rero turabashimira ariko kandi tunabahaye ikaze muri uko kwezi twifuza ko kuzabera ukwezi kw'amahoro n'umugisha ikindi kandi muzahahe muronke nitwa Mukada ni ku Ibendera TV reka amwese mbifurize kugira ibihe byiza uyu munsi bagiye mu kazi muze kugira akazi keza kandi gahunda zanyu uyu munsi igende neza ndabashimiye mwese rero bye ciao ciao